салом дӯстони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 5 март аст ва ман Шалои Гулхоҷа хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мекунам. аммо нахуст сархати мавзӯъҳо. сулҳ мехоҳӣ ба ҷанг омода бош. маҳкумоти маҳаллии Тоҷикистон барои муқовимат ба ҳар гуна таҳдид аз Афғонистон омода шудаанд. дар хат агар лозим шавад ин ватандорӣ аз давлатдорӣ аст, лозим шавад вам ярор мегирем ва мо ярор мегирем мерем. ҷанҷол барои тиҷорати либос. соҳибкорони тоҷик мегӯянд миёнравҳои қирғиз ба онҳо таҳдид мекунанд. дар назди фурӯшгоҳи Мадина вақте мехостам харид кунам, ду шахси номаълум аз пуштам омада маро заданд. гуфтем биё як тараф равем. таҳдид карданд ки мо туро дигар дар ин ҷа набинем. ва сипас аз сарнавишти муҳоҷири 40-солаи тоҷик мегӯем ки бинобар пандемия дар Русия банд мондааст. боз як кишвари дигар рафтуомади ҳавоӣ ба шаҳрвандони Тоҷикистонро иҷозат дод. шурӯъ аз имрӯз тоҷикон имкони сафар ба Гурҷистонро пайдо карданд. сарвазири ин кишвар Иракли Гарибашвили бо имзои як қарор феҳристи давлатҳоеро ки шаҳрвандонаш иҷозаи вуруд ба Гурҷистонро доранд мушаххас намуд. тибқи он аз 2 март тариқи роҳи ҳавоӣ зодагони Тоҷикистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Узбекистон метавонанд ба ин кишвар бираванд. доштани ташхиси манфии COVID-19 ба ҳамаи мусофирон ҳатмӣ мебошад. дар арафаи иди 8 март департаменти давлатии Амрико эълон кард имсол 14 занро барои нотарсӣ, сарсупурдагӣ ба ҷомеа ва намоиши малакаи раҳбарӣ бо ҷоизаи зани шуҷоъ қадрдонӣ мекунад. дар ин байн фаъоли мухолифини Беларус Мария Колесникова, довари Шоҳмод Шӯҳраб Байёт аз Эрон ва ҳамчунин як гурӯҳ аз занони Афғонистон аст ки ба ҳангоми хизмат ба мардум кушта шуданд. сарфи назар аз музокироти сулҳи ҳукумат бо толибони афғон дар Афғонистон мавҷи хушунат боло рафтаву марзи Тоҷикистон ҳам шоҳиди ҷангу тирпарониҳо шудааст. мақомоти маҳаллии тоҷик мегӯянд дар сурати пеш омадани хатар аз он тарафи марз барои ҳифзи ватан омода мебошанд. маҳмудҷон Раҳматзода гузориш медиҳад. дарёи пуртуғёни Ому марзи ноҳияи Шамсиддини Шоҳини Тоҷикистон ва хоҳони Афғонистонро ҷудо мекунад. ин сӯи марз ором аст, аммо мақомоти афғон мегӯяд дар он сӯи марз гурӯҳҳои ифротгаро бедодгарӣ мекунад. бедодгарии шӯришиён дар ноҳияҳои Афғонистон ва ҳам марз бо ноҳияҳои Тоҷикистон мақомоти тоҷикро водор кардааст ки бо сарбозони дар захира буда ва шикорчиёне ки дар марз зиндагӣ мекунанд суҳбатҳо анҷом диҳанд. мақомот дар ноҳияи ҳаммарз бо Афғонистон мегӯяд дар сурати таҳдид аз он сӯи марз ба онҳо яроқ дода мешавад то ватанро аз душман ҳифз кунанд. мо дар мувофиқа бо шӯъбаи корҳои дохилӣ бо кумитаи давлатии амнияти миллӣ ҳамун шикорчиёне ки дар сарҳад ҳастанд инҳоро ба қайд гирифтагӣ ҳастем ва инҳо агар лозим шавад дар хат агар лозим шавад ин ватандорӣ аз давлатдорӣ аст, лозим шавад вам ярор мегирем ва мо ярор мегирем мерем. дар ду деҳаи дарвози Тоҷикистон аз самти Афғонистон тирборон шуд. гулӯлаҳо ба манзили зисти ду сокини деҳаи Рӯзвай ва мактаби деҳа афтоданд, вале казе аз ин гулӯлаҳо осеб надид. мақомоти афғон он замон гуфтанд тирборони ду деҳаи Тоҷикистон барқастона набуд, балки ҳангоми задухурди нерӯҳои ҳукуматии Афғонистон бо гурӯҳи Толибон тасодуфан ба самти Тоҷикистон рафт. баъди ин занузаниҳо дар он сӯи марз ва партоб шудани гулӯла ба деҳаҳои ноҳияҳои Тоҷикистон, мақомдорони ноҳияҳои ҳаммарз бо Афғонистон, сарбозони дар захира буда ва бо шикорчиён суҳбат карда онҳоро аз тамрин гузаронданд. ҳамон шикорчиё ҳастанд. баъд ки комиссар мо чӣ қадар барои сафарбаркунӣ захираи эҳтиётӣ мумкин ҳастанд, мо дар ин масъала суҳбат гирифтагӣ ҳастем. мо батальонҳо ва чӣ мегӯям взводу адлина дига ҳамаша чӣ кардагем таркисошон рақамошон мондагем номеро телефоншон дар кор шавад ҳамамон ба по мехезем барои сарҳад. ин чиз дар кор аст. ин манораи назоратӣ ҳам дар марзи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва вулусволии хоҳони Афғонистон ҷойгир аст. сарбозон аз болои ин манора марзро назорат мекунад. мақомдорони ноҳияҳои ҳаммарз бо Афғонистон мегӯянд марзи Тоҷикистон бо Афғонистон зери назорат аст. марзи Тоҷикистон бо Афғонистон беш аз 1400 километр марзи душвор назорат дорад.
در قرقیزستان تلاش صاحبکاران توجیک برای خریداری مال و کالا بدون میانرو باعث ناراضگی صاحبکاران قرقیز شده به بحث و جنجال کشیده است. تاجران توجیک که پیش مال و کالا استحصال شرکت‌های قرقیزستانی را از دست دوم یا تاجران بازار داردای خریده به خارج صادر می‌کردند، اکنون به واسطه با کارخانه‌های دوزندگی این کشور همکاری دارند. صاحبکاران توجیک از حمله و تهدیدها به جان خود به پلیس شکایت بردند. برای حمایت از آنها تنها کارخانه‌های دوزندگی صدا بلند کرده گردی همایی تشکیل نمودند. تفصیلات در گزارش نوبتی که آن را میرزا نبی خالقزاد تقدیم می‌کند. تاجران شکایت دارند که سوداگران محلی بزرگترین بازار مال و کالای قرقیزستان داردای به کار آنها مانع می‌شوند. به گفته آنها فرمایشگران اساسی مالشان تاجران تاجیک بودند که توسط تاجران میانه‌رو از داردای لباس‌های تهیه کرده آنها را می‌خریدند و به بازارهای مسکو می‌بردند. دو نفر در همین جا مرا تهدید کرد و من گفتند شما با تاجیکان کار میکنید و ما حالا میفهمیم که شما در کجا کار میکنید و کارگاهتان را آتش میزنیم. من از ترس به خانه نرفتم، به دیگر طرف رفتم چون که میترسم. من به کارخانه زنگ زده گفتم که در را ببندند. به گفته آنها فرمایشگران اساسی مالشان تاجران تاجیک بودند که توسط تاجران میانه‌رو از داردای لباس‌های تهیه کرده آنها را می‌خریدند و به بازارهای مسکو می‌بردند. اما چند سال پیش صاحبکاران تاجیک همکاری را به‌واسطه با کارگاه‌های دوزندگی سر کردند و اکنون آنها از دست اول و بدون میانه‌روهای بازار مال و کالا فرمایش می‌دهند. حسین نجمیدینوف یکی از این صاحبکاران تاجیک است که ماه پیش به بیشکک آمد و چند نقطه فروش را در مسکو با لباس‌های استحصال قرقیزستان تامین می‌کند. در نزد فروشگاه مدینه وقتی میخواستم خرید کنم دو شخص نامعلوم از پشتم آمده مرا زدند. گفتم بیا یک طرف رویم. تهدید کردند که ما تو را دیگر در اینجا نبینیم. ماموریت بازار داردای از تهدید شدن تاجران تاجیک اظهار بیخبری میکند، اما میگوید این عمل صاحبکاران خارجی در واقع به ساحه دوخت لباس قرقیزستان ضرر میرساند. فرمایشگران تاجیک که قبلا مشتریان تاجران ما بودند و حالا محصولات ما را با نشان میدین قرقیزستان و به طور قاچاق به بیرون میبرند، اصلا انداز نمیسپارند. با این ساحه ضربه میزنند و نرخ و صفت را پایین میبرند. در بازار کلانترین یک لخت فروشی بیشکک میگویند گپ سری قوم و ملت نیست، بلکه مشکل سری ویران کردن قاعده های تجارت است. زیرا به گفته صاحبکاران محلی این نوع صادر کردن مال و محصولات برای صنعت دوزندگی قرقیزستان خطر ایجاد میکند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بینندگان عزیز، رادیو آزادی همیشه در خدمت شما است. اخیراً سینماسازان توجیک به موضوع مشکلات بود و باش موجودان کاری در خارج کشور به ویژه مشقت‌هایشان در شرایط خروج بیماری کووید 19 توجه کردند. یک خبرنگار سابق توجیک درباره سرنوشت مهاجر مستند تهیه کرده برای انجام آن انتظاری سرمایه‌گذار است. دیگری باشد می‌خواهد درباره گهواره‌ساز توجیک فیلم هنری به نوار بگیرد که در زمان پاندمی در روسیه بند مانده و به ساختن تابوت‌ها مشغول شده است. برای یوسفی در این باره معلوماتی بیشتر دارد. مهاجر 30 ساله تاجیکی زمانی همگیری کووید 19 در روسیه بند مانده است. کاری مناسبی ندارد. طول 3 سال به وطن نزد نزدیکانش برنگشته است. پزمانی زن و فرزند، والدین و وطن شده است. این سرنوشتی واقعی قهرمان فیلم مستند قلندر است که صاحبیار طالب، کارگردان جوان تاجیک در روسیه نواربرداری کرده است. شخصیت اصلی فیلم قلندر را من پیش از این میشناختم، اما هیچ در گمان آن نبودم که او در نزد دوربین فیلم بردار خودش را اینقدر آزاد حس میکند و ما فقط او را سنجیدیم خواستیم دانیم که او تا کدام اندازه آماده است که زندگیش را، جزئیات زندگیش را
дар назди дурбини филмбардор нишон диҳад. коргардони мустанад дар оғоз зани муҳоҷирро қаҳрамони филм интихоб карда буд. 2 рӯз ҳам наворбардорӣ карданд, аммо бо дахолати хонавода он зан аз идомаи наворбардорӣ даст кашидааст. қаҳрамони филм Иброҳим ном дорад ва дар як вагоне дар ҷангал зиндагӣ мекунад. ҷузъиёти зиндагии ӯ шурӯъ аз таҳияи ғизо то муошират бо наздикон аз тариқи телефон, хуфтухоб, инчунин тамосҳояш бо зани рус рӯи навор омадааст. кору зиндагии қаҳрамон дар фаслҳои тобистон ва зимистон наворбардорӣ шудааст ва тасмим доранд бо пайдо кардани сармоя инчунин дар баҳор низ аз ӯ навор бигиранд. ҳатми филмсозӣ хеле камшумор аст. тавре гуфтан тобистон мо ҳамроҳи филмсоз Пайрав Шарифӣ зиндагии шахсияти аслиро филмбардорӣ кардем ва зимистон ҳамроҳи Руслан Усмиханов ва дар дастгирии техникӣ аз ҷониби филмсози тоҷик Дилшод Авазов ва филмсози араб Зият Байдун буд. кори дизайнериро дар ин филм Марҷона Азизова анҷом медиҳад. коргардонҳои синамои тоҷик сохтани филм аз рӯзгори муҳоҷирон дар замони пандемияро аввалину охирин намедонанд. Искандар Усмонов, коргардони дигари тоҷик ки замони пандемия тақрибан 1 сол дар Русия банд монда буд ва рӯзгори муҳоҷирон дар ин марҳаларо дар вуҷуди худ эҳсос кардааст, бар ин аст ки коргардонҳои тоҷик бояд ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳи бештар кунанд. бисёр мушкил аст дар Русия филм бардоштан дар бораи муҳоҷирати меҳнатӣ ва шояд продюсероне пайдо нашаванд ки маблағ надиҳанд. зеро ки ҳангоме ки ту оиди муҳоҷирати меҳнатӣ аз синамои Русия мегӯӣ, албатта ту бояд проблемаҳо, масъалаҳои мубраме ки Русия дорад онро кушода диҳӣ ва продюсери рус на он қадар мехоҳад ки проблемаҳо ва масъалаҳои мубрами муҳоҷирати ки дорад, корхонаҳое ки бо масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ вобаста шуданд ва масъул ҳастанд, он проблемаҳошонро кушода додан ба ин қадар ҳам ҷуръатам намекунанд ва намехоҳанд. коргардони мустанади қаландар мегӯяд феълан барои идомаи сабти филм дар ҷустуҷӯи сармоягузор ҳастанд. ба гуфтаи ӯ тими наворбардораш то ҳол ҳатто барои кори анҷомдодаашон ҳаққи заҳмат нагирифтаанд. соҳибёр Толибов бовар дорад ки филми қаландарро то охир наворбардорӣ мекунанд, зеро ба қавли ӯ мавзӯи филм сазовори ширкат дар ҷашнвораҳои байналмилалист. بیش از 80% ساکنان تاجیکستان برای گرفتن واکسن کرونا اظهار آمادگی کردند. در این باره وزارت تندرستی تاجیکستان دیروز در پی انجام یک نظرسنجیش خبر داد. در همین حال برخی از ساکنان تاجیکستان در صحبت‌های سرراهی با رادیو آزادی قبلا گفتند اگر در کشور دیگر هیچ حالت گرفتاری با کووید 19 در هفته‌های اخیر به قید گرفته نشده است، امی اهالی از کرونا تا کجا منطقی است؟ همصحبتان دیگر گفتند فایده و ضرر واکسن را نمیدونند ولی حتما خود را ام میکنند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم دوستان به پایان میرسد. سپاس از یکایک شما که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. تا صحبت بعدی میتونید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. شما رو در هفته نو منتظر خواهیم بود. خود را از آن احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.